Ole amasa in clear tu te in zawa in chibei vekule ole vena chuan hei I FB lama ka hmu amak ka ti angring deuh mai han sei ve kan du'a tin hei hi FB lama ka hmu ma po in engeni post te po kalo hmu to thowa amak ka ti angring khop maya kan chiaranga ai hetaya post ang hianin a post tu hi zo sang pui chinza atia zol nei group lama om ani tura kan ngai ngota FB lam hi ke chuanin ka khoi tam lutuk vak lawa ti chuan hei zo sang pui chinza ina a post dana chuan hei hetlaya na thok cement chok mek te hi ti hena lem hi aron da langa ti chuanin hetiang hianin asoya hetiang na thok thin ini chuan bialnu emo nupuiatan mizo nula be seisu iphulo khothlang lama khuan tuikuk meichia mizo pasal nei an tam khulama khuan ran ngo izong don nia aron tiriap maya mak angreng hle maya hei mizo meichia inan post ania ka soizui ma in anon comment na lam hi engtiang in anon comment ti hi han chiar ve tha kan tia kan an chiaranga amai ro chu a vai khan ka ron chiar don lova a then khat tlema zong te chau kha karon chiar don ani ti kha milo hriat sakta ula ti chuanin ruata hianin mizo mi pa a phulo zok aron tia nia mizo mi pa kha alo phulo zok viu mai theini chuanin lu ifa nai hianin a post nu khian amol hlim anirngota lom nge a thluk lam a felvak lo nge mi mak deuh hi kan tam lutuka abui thlak aron tia a mai chiat puite comment lampang hi chiar tam tai la thome mampui van kal hianin zaklo mai a ka mai chiat pui ma ni se over ka ti mizo mi pa hian an du big ka ring lo kot ke kima na thok thei an om hi lom zok om viawin ka ria a lom om zok viawin ka ria eng na thok po ni se kan hlim puya Christian chungko kan din pui thei ani chuan a thamai lo mi eng anga hlo tampo ni se kan hlim pui chuan lo chuan enge khrem hun nen dang lam na ka ti ve tlat aron tia hei amai chet pui te pon tiang hin aron comment a chuanin comment dang in han en le ta ila ti chuan SPE ralte mel tra ti hian tiang hin aron comment ve le a kaming ang chi ila nei zui iten omreu vaya po dunga aron tia hi dum ka ti tur nge ni ka hra chi lo dunga ho nei la in me ngotang hetiang te I post in isoingam mizo chui ni ve sia iza puyom ka ti aron tia ti chuanin adot le hianin sang zoli fanai torel hianin thei to pa nu pui fanau te tan emo nu pui fanau nei hunami tur ti in ha takin mani du zong po tilovin chung ko tan an thoka mi hnuaya in hlo fa in chung te chom nan an thoka ke ka ngai sang ania mizo mi pa nge ani kala than ni namdang nei ka soi sel ni lovin mi pa ngai kut ke kim rui hlawa film an ni chung chu ke mizo tlangwal pathloi po poilo aron ti hei namdang ai chuan ala tha tho ngei ani kala than ni aron tia hetiang hi a mai chet pui te pon an ron comment dan ania nia mi hring hi kan in ang lo khop maya hi ka han mu khanin makka te ang reng khop maya hei hnuaiah hianin zonuna tuanga ti hian aron comment ve le a mizo mai chia chu an that chia engkim an du boxi abui thlak aron tia amaro chu nia mizo mai chia hi hetlaya engeni zo sang pui chinza aron post kan han soya wang hianin mizo mai chia zong kha an that chia an lak tlak lo tina kha chu ni ho lawani tin mizo mi pa po an soi thina rui hlo ti tam tak le kha tiang chi rui hlo ngolvei tam tak an om lai kara khanin mi tha tak nei tlak in nga tlak tam tak hian om ve bokoni ti te poi kan thria ta poi mo mi tu te mo
an lo ni khua lo dewa wanga lak tlak lo mizo mai chian lak tlak an om lo nei tlak an om lo emo mizo me pa nei tlak an om lo lak tlak an om lo emo hanti tong tong kha chu andik lo ani ti kha kan thriat reng a thakhop mai ti kha kan seitel du ani ti chonin a comment nang han thlir lokela lal sangi sang tei tol lot hianin tiang hen an komena hetiang mi teima hi alom thaber lo nei tam tak ai than om zok an thorim na anupui fanau an thorim na anupui fanau chomngat phei chu ka khongo in ka ngai sang lutuk mizo mi pa te tang so so ro aron ti hei aron comment thakhop maya ti chonin hlute I lon mual hianin na hi niam lua om lo asin tuna I mu si tak tak te hian chung ko an chom zo ti hi ngai to tur rui na man tur po chung te dil an la tam lutuk heng an ha thok thin te hi heng an ha thok thin te chuan ma ni ma mo mai ba ka chung ko tan in nga na an ni ve sin aron te bokani ti chuanin vikirat sianin apostu hi keipoin mo tan ka du bik lo top mai engmi po nei se ni na bak alan tum nei phak ba ka in chei pasal te chung ngai nei lo chi ani nge yang mizo ani ve po in la stap ta chi tho pai nei si lo chi ang ani mel aron te bokani ani mele aron te bokani ti chuanin a to ber na tan tun chi kan chiar tonga mona hianin iron post hon nuang hi chu nei tlak ani bik lo topang sumpar lo mi tiang vel kha niang aron te bokani khatiang kha anon comment dan tlang pui te chu ni a tam tak oma chiar tur tam tak oma FB lama khanin kan en chuanin kan hmu anga amaro chu azong zong kharon chiar poka tumlem lawa hei hi ka hmu tir chuanin mak ka tiang ren khop maya engani video danga po kalo hmu to a henu hi zo sang pui chin za hi engani mizo nu ani ve a hetiang ang ril ru a han pu a han pos han siam hi ama ka ti khop maya ama tak tak ani po karing boka hei athu je kai kan chir non lenga hetiang na thok thin ini chuan bial nu emo nupuya tan mizo nula bei sei su I phulo khothang lama khuan tuikuk mai chia mizo pasal nei an tam khulama khuan ran ngo I zong don nia aron ti ni hei cement chok ani awang emo eng na thok po ni ro se kun na tho ani chuan lo lam na lo thlo po ni ro se tin engeni mystery na apo tikhan engeni cement kherlo po chi rang rang kha om ta ni kami thok ani wa khan enga tinge mi zo nula phulo anga aron soi mai le o katia anin taka chuanin kot na thok tu te tel lo hianin engeni officer lin tak tak sarkar na thok lin tak tak lo nei tam tak te po hi kanom thailo ni mi hring hi in momo ton vek kan nia an soi thin angin mi zong zong hi IAS kan ni vek thailo ni IAS ni vek teile tunge motor khalang mo tunge engeni chome zuarang mo kha nia MCS ni vek taila mo MCS kan ni vek thailo him hrimani atam zok hi MCS kan ni don lo tin lekha kan zirani pon zirlai tam zok hian in sarkar na kan thok don lovani ti hi kan soi fo thina hengte hi riat tur ni a cement an watcho awang khanin mizo nula phulo khanom lo ni an phulo na ka mi lo ni engeni nupui fanau nei hetiang ko na thok ni tinen hlo fasop in hlo fachopa nupui fanau chom hi tam takan omani mizo zinga hian he kan thria drenga poimo khop maya chuwangin enge mi thil thalo kuting lawa sum an lalu te mo rui hlo an zuar emo ni lem lawa heting ang thapa ngai takan na thok ni tinen hlo fachop eng na po ne ro se dik tak le thataka ani nang tur taka sum lalu tena mizo nula an phulo tinga han soi hi chu a tha ka ti lo khop mai ke ma chunin heng hi kan mizo nula ten heti ang ril ru hi kan lo pu ve ang ti kha a lo om hle mai ti kha kan soi duwa ti chun eng ang mi po ni ila ka soi tak ang khanin sarkar na hi kan thok vek don lo atam zo khian kan thok don lo wani zirlai te po hianin chuwang chunin
kan na tho na konga tei matak le rin om taka dik taka kan tho hi a hlu berani ti hi kan thrial deng apoi mo khop me kun na thok mi te pon kut na kan va tho awang emo a cement kan va chaw awang emo tin hlo kan va tho awang emo leilet kan en kola awang emo huan en kan en kola awang emo khanin mezo tlangwal emo mezo nula emo kha kan phu lo hau lawani ti kha kan thrial deng apoi mo khop mai chuwangin kan soita kan khanin tuma engeni sarkar na lian kan thok vek thei lawa he ta mire thei berte atanga meu saber thangin in mamo ton vek kan ni a mezo thu fingina a soichin alo soichin lungpui po lungte na kam ki lo chuan engmani bik lo om thei bik lo alo tiang khanin miho sa te mero pui tak tak te po hi mere thei te te lo chuan an om thei bik ho lo ani ti hi kan thrial deng apoi mo khop maya an soi da thin a chuanin mail tha te po hi mail chi an oma wanga mail tha mai mai an nia an tiang deuh khanin mi hi engeni kan mail tha vek lo ani te mayang o zep thu cheng lawa kan mail tha vek lo amai ro chu engwanga mail tha lang nge kan ni kan ti chuanin mail chi an om wanga nia kang te kha kan thrial deng apoi mo a pathian hianin adu taka siam ta vek kan ni a bible po kan hmuwa mi hausa le mere thei an om za an vaya siam tu chu lalpa ani atiang khanin kan vai mi min siam tu hi lalpa ani lalpa pathian ani a chuwang chunin kan na thona konga hianin kan zir chhuat tur chu he thil post atanga kan zir chhuat tur le kan hriat tur tan ka du chu engna po hi thokila rinom takle tei mataka dik taka kan thokani chuanin a hlu em vekani tikha kan soinon le duwa tin nu le pa te po hianin kan fa te abik takin meichia te fanu nula te kan han nei mel thadeu te officer nu pui tur te doctor nu pui tur te kan han ti deuh ngot chela hengte po hi kanin enfia angai khop maya he laya cement chokemo he laya wiring electric lampang wiring thememo khatiang chi te po kha alo thaviu zok mai theini ti te po kha kan ngei tu tel te po poimo a chuwangin hengte te hi kan ngei tu thlen angaya abik takin nu le pa te po hi henga hianin en fia kan ngai khop mai sarkar na thok mak pa sarkar na thok khatiang pasal kan han ti deuh kher thin lai te po hi ani ber lawani ti kha kan thriat apoimo khop mai ti te kan soitel du ni ta sela ti chonin poimo bera chonin nek soita kan khanin rin om takle tai mataka diktaka tho hi alhu berani ti kha khata ila tu po hi phulo kan om lawa kan phu vek ani diktaka kan ti chuan phulo kan nei lawani ti hi hrereng ta ila ti chuan soita kangin mi hausa pon mere thei amamo a mere thei pon mi hausa amamo in mamo ton vek kan ni mi hausa pon ain saturin mystery amamo a ain chung chei turte khatiang te tur pon mystery le kuthem thiam bik amamo ani ti chuan chu tiang che chuan officer pon driver amamo khatiang zel khan anita tin mer theipon khatiang khan meu sa hne na tangin sumle pai in hlona tur amamo ani ti te po kha hetaila imamo ton vek kan ni ti kha khrengang u chuan atop berna tan ka soile du chu kun na thok mi te hi kan musit tur ani lawa abik takin zirlai te kan ti tiang kut na tho hre tok le kut na tho ngai sang lo tok le ka le khazir sang ve ni hi a hlawom hle ani ti khi hreta ila chuwangin kut na tho hi egani mizonu na chun abetel tatani ti hre turani kha hreta ila kut na thok hre tok le ngai sang lo tok musit tok le ka le khazir thiam na chhortlak le khatiang chi chen fak omni boxi lo angkha kan ning ti kha I hlau hleng u ti kha kan soitel du ani le thlir tu te in zawai chunga lom thu ka soye